Ovo što vidiš nije Mercedes, ovo je vam BYD. Ovo se dešava polako u Njemačkoj. Znači, kada je došao euro, svi prodavači Mercedesovih automobila dobili su novi ugovor na 25 godina. Klauzula je bila, ako prodaješ Mercedesova vozila, ne smiješ nijedna druga. Šta se dešava u tome privatno-javnom partnerstvu velikih kompanija? Jeste da su ove kompanije mnogo ojačale i kad je istek ugovor od nove godine, evo ga Mercedesova vozila nova, tu je Mercedesov salon, bukvalno su iskoristili slabost Mercedesa trenutno u ovome okršaju i onda su rekli da ostajemo zastupnici i prodavači Mercedesovih vozila, ali smo sklopili ugovor sa BYD-om. I sada ispred svake garaže Mercedesa u Njemačkoj nalazi se i BYD vozila. Znači u salonu Mercedesa još je ostala klauzula, ne smije biti BYD, ali ispred bukvalno ovako je BYD.